kaburimbo iri ku muharuro, imodoka yawe urabona ko yaza ikinjira mu rugo neza. Imodoka yawe yaza ikahita yinjira mu rugo. Ngira ngo murayibona, umuhanda winjira mu rugo neza ku nzu yawe. Nawe watsindira, wahita ugura ugatura neza. Muraho neza bakunzi b'inkuru mu Buzima TV. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe, Kwihangana Abeli. Hano ndi ni Kimironko, umurenge ni Kimironko, mu kagari ka Kibagabaga. Mbazaniye imari, ni inzu murayibona uko ingana, ndaje nyibereke yose turebe uko ingana. Ni inzu nini, ni nini bihagije pe. Ifite n'ikibanza kinini cyane n'andi mazu hepfo, mbese ni ahantu hagari wakora ukahabyaza umusaruro. Ni hagari, turakomeza dutembere turebe aha hantu. Turebe uko hameze, uko hangana. Murabizi ko ari muri Kimironko, hakaba ari no muri Kibagabaga. Ni karitsiye nziza cyane ituwe, karitsiye nziza rwose wakigurira nawe ukaba uri muri karitsiye nziza cyane rwose zimeze neza. Wowe icyo wakora ufite amafaranga yawe ni ugukora finisage, noneho ukaba ahantu heza hisanzuye. Hano hose turi kureba inzira agenda ikagarukira hano. Iyi ni inzu ntoya, mwayibonye uko ingana, nayo niyo tuvuyeho. Hano noneho iki ni ikibanza kiri hepfo hariya mureba umweru, ni ku kindi gipangu cy'abandi. Ubu ni ukuvuga ngo biramanuka byo, ikibanza kikamanuka uko turi kugenda dukata, uko kiriya gipangu kingana aho kigarukiye. Hano ni kuri ya nzu, gukatira ku gipangu, uko igipangu gikase niho ikibanza kigarukiye. Tugakomeza tugakata, dukomeze dutembere. Iriya nzu yo hepfo, kari akazu gato ntago karimo, ni ruguru yaho niho bikatiye. Tugakomeza tugatambika. Hano hari urutoki, naho hari mu kibanza cy'iyi nzu yacu ifite na hano mazu matoya agera muri, ni amazu abiri rwose nayo atari mato cyane. Nako hirya gato ka gatatu murazibona zose. Aha hose turi kureba ni ikibanza kiri munsi y'iriya nzu yacu nini. Ngira ngo murayibona hiri imbuga yo hano hose ni mu mbuga. Ni ya nzu yindi yo hepfo. Reka tuzenguruke no mu gikari turebe uko hameze. Tugende, hari amazi, umuriro yewe ntago wakirwa ubaza ngo umuriro muri Kibagabaga. Ni ibintu byumvikana ko hari umuriro. Abaturanyi n'inzu nta makadasiteri ameze neza, gusa ni ahantu hasobanutse rwose, nawe wakigurira ugatura neza. Ngira ngo hano hose turi kugenda ni mu rutoki rw'iyi nzu yacu iri ku isoko. Ubu hano bigarukira hehe? Bigarukira hari ahazamuka hirya y'ako gati kawe. Hirya y'agati kavoka. Reka turebe. Munsi y'ibigori uko. Okay. Murabibona ibigori narindi kuvuga. Ubwo urakomeza ukamanuka, iyi myembe yose irimo, ugakomeza ukagenda. Uko ndi kujyana kamera hano, ugakomeza ugatambika ukazamuka. Aka kazu karimo bigera hariya, mureba
hari ikindi kibanza hiri. Ugarukira ikibanza ngira ngo murakibona ngikira nakizumize. Cyo nikirimo niho imbago zigarukira. Inzu yindi ni iyi ngiyi turi kurebaga ino ntoya nabubwiraga. Iza ikagera hano kuri robine. Ndi kumwe n'umuntu harinda ari kugenda hatwereka hose, nubwo kubera atiteguye ntabwo yashatse kugaragara muri kamera, ariko turi kugenda tuhafata hose. Hano n'amazi. Iyi ni ya nzu yindi ya gatatu irimo, nayo murayibona uko ingana. N'iyi nzu bari bongeye barambwira ngo nyibereke, nari nayiberetse inyuma, reka nze nkate noneho nyibereke imbere uko imeze. Urabona ni imiryango ibiri, ni uturyango tubiri kabisa, nazo ziyongeraho. Iriya yo hirya mwabonye ko ari nini cyane, n'iyi ya ruguru iri inyuma yanjye nayo ni nini. Iyo hirya dore n'iriya ingana, ndi kure yayo ariko ngerageje kuzuminga dore ko ingana. Hariya hirya inyuma muri kubona izindi kadasiteri ni mu baturanyi, na kiriya giti cyo kiri mu mbuga y'ino nzu. Mu gikari cyayo, mu gikari cyayo naha nkabereka yandi navuga nayo. Iyi nayo ni nini ntago ari ntoya. Reka nzenguruke ndebe inyuma yayo naho ko hameze. Ino y'amabati ntabwo irimo. Ntabwo irimo, niho bizamuka. Okay, bizamukira aha. Reka mbanze mbereke kumanuka epfo hahandi twari turi. Ndakomeza manuke gahoro gahoro nkora zoom. Dore noneho igikari cya yindi naho hari n'uturyango tubiri burya na yindi. Uko ari eshatu zose buri yose ifite uturyango tubiri. Na kadasiteri ubwayo noneho yisanzuye ikaza ari rurangiza. Noneho hano ntabwo turahabona, niho tugiye kuzenguruka. Bizamuka gutya ukazamuka kuri iki gikuta cy'amatafari. Hano ni mu baturanyi. Nari ngeze mu zuba ryinshi. Hano ni mu baturanyi, ugakomeza ugatambika duciye mu gikari cy'inzu yacu tuzenguruka. Ubaye ufite miliyoni rero zigera kuri 300, twababwiye ko harimo n'ibiganiro, waza iyi mari ntigucike. Hano Kimironko rwose, Kimironko muri Kibagabaga, murabizi ko ari karitsiye ikunzwe cyane. Ubundi mari iri hano ntabwo ikunda gutinda itarabona umukiriya. Ngira ngo hano ni mu gikari nk'uko twabivuze. Tugiye kuzenguruka turebe ruguru. Ngira ngo murabibona tugiye kugera aho twatangiriye. Ngira ngo uyu mugabo turi kumwe yatubwira niba umuhanda wa kaburimbo ahantu uri iminota byafata kugera ku muhanda. Agarara hano mutwere. Kaburimbo dore ngaha. Inzu yacu dore ngaha ariye. Iyi ni ya nzu yacu. Kugira ngo murebe ko nta edit irimo, dore gutya.
kaburimbo ni hariya, dore reka bite ngenda mpagere. Kaburimbo iri ku muharuro, imodoka yawe urabona ko yaza ikinjira mu rugo neza. Imodoka yawe yaza ikahita yinjira mu rugo. Ngira ngo murayibona, umuhanda winjira mu rugo neza ku nzu yawe. Nawe watsindira, wahita ugura ugatura neza. Mwakoze cyane gukurikira Inkuru mu Buzima TV. Amazina yanjye ni Kwihangana Beri. Ushaka iyi nzu wampamagara nkakugeza kuri ba nyirayo. Nimero niyo mureba kuri screen hasi, 078 100 73 26. Ubundi ukampamagara nkakugeza ku bavandimwe, ubundi bakaguha imari ugatura neza. Mbibutsa mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo mutazajya mucikwa n'imari zitandukanye. Imari zose yaba izihenze yaba izihendutse ziba zihari. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde, ibaho umugisha.